سیابند و خجی. دستانا سیابند و خجی یک ji baştirîn destanên gelêriyê yên gelê Kurd e ji laya Ristûhûnanê ve piştî mamûzîna Ehmedê Xanê di rêza pêşîn de cih digire. Bûyer û rûdanên herikîna vê çîrokê bi awayekê dramatîk û bi encama sosreta qeder û felekê ve girêdayîne. Qaçawa li pêş vîna wan radiweste û mirada wan têk dibe. Carcaran felek berê xwe dide hindek mirovan û dirûyê wan de dikene û carcaran berê xwe ji hinkan diguhere û hemî hêvî û awatên wan dimerçiqîne. Lê her dem felekê kenê xwe bi mêrxas ciwan mêr hejar û feqîran kiriye û ew bê oxir hêlan e. Hey felekê bêbextê lihabê, ne bextê te heye, ne soz û peyman bi te re hene, ne jî mirov dikare bi te ewle bibe. Mirov nakeve tu heyrê, lê mirov dikeve heyrê got rojeke hat û belengaz bi te ewle bibin, hingê kî dizane qatê çi bi serê wan de bîne. Ev rengê ristina destan e û çîrokên efsanewî bi pêla ristevaniya di serdemên borî de di qonaxa tevgera ramangeriya civakî de ketiye rêzê. Palbêdana afirandina cureyên huner û wêjevaniyê ji hêla piraniya netewiyan ve li seranserî cîhanê berev sazkirina şêwazeke nû di ristina peyv û hunera serdemê de bi pêş ketibû û li gel tevaya neteweyan li pêş bû. Ji Hindistanê û Çînê ta bi Yunanistan û Iğrîqê radeya bi pêşdeçûna çanda devkî li rojhilata navîn di asteke bilind debû. Ji ber sitemkariya godagirkeran li Kurdan dikir û destûrnedana bi pêşxistin û nivîsîna bi zimanê Kurdî çanda devkî li nik gelê Kurd ji çanda hemû milletên din xurttir bû. Honera ristin û bikaranîna şêwekariya wêjeya Kurdî ya devkî destana Siyabend û Xecê wekî nîmûne ji hêla bejn û bergala wêjeyî ve nekêmî çîroka Yusuf û Zelîxa, İlyada Homîros, Zorba yan jî çîroka Qeys û Leyla ye. Çîroka Siyabend û Xecê ne xewn û xeyal ne jî sawîr û raman e, lêbelê bi wan û wateyên rastiya gelê Kurd tije ye. Bi babetên mêranî, eşq, azadî, dilsozî û rewazên gelêrî ji tevna şarezahiyê rûn dike. Li milekî din girêdana bi rêwişt û tîtalên civakî ve diyar dike. Lehengên çîrokê, Siyabendê Silîvî û Xeca Şikakî. Cih û warê bûyerê, çiyayê Sîpanê Xelatê li kêleka deryaya Wanê. Dewran li malbatekê geriya, felekê dê û bav revandin û di zarokên sêwî bêkes û nas di kavilê malekê wêran de bi tenê hêlan, yek jê Siyabend e û yê din Qereqetran e. Deng û basa mirina dê û bav gihaşte her du mamên zarokan. Qereqetran bi mamekî xwe re ber bi hêla çiyayan veçû û Siyabend bi mamê din re ber bi deşta Silîvan veçû. Siyabendê bede û paqij li ber destê mam û amojna bêdûn de di nav hejarî û perîşaniyê de mezin bû. Siyabend li nav zarokan
زیرک بوو و دی جواتا مەزنان دە بڕێز و ڕەواز بوو لێ مخابن ئەو لەبەر خێر و قەنجیا خەلکی گوندما. ئاسۆیەکە بێشینۆرە یا سیابەندی هەبوو زانیاریە خوێ جشیرەت و چیرۆکێن لە هەنگێن دیرۆکا کوردی ji devê rehsipî û keyayên gundî girt. Çi kesê siyabend nas bikira, digote ev law dê bi zanebûna xwe bi benola fîlozofên Yûnaniyan û dê bi mêraniya xwe zora Ristemê zal bibe. Her dem ew bi perîşaniya xwe ya got derbên kûr û berbiçav di laşê wî de vekirin nerazî bû. Zenga xizaniyê avêt qamo û qelafeta wî heta bi pora serê wî jî weriya û navê gurî lêkirin. Gelekî li ber xwe dikete lewma kesayeta wî ya mirov hêz û hêmin li kesayeteke têr teşqele veguherî. Bi xap û rîp rayê mêranî û lehengiyê di nav her du birhên wî de belû beloq bû. Ev çende bû sedema zivirbûn û serhişkiya wî. Bêwestan di navê lêgerîna jiyaneke geş û bisûd de bû. Di encama kiryarên neyînî de cihê wî li gund nema û berê xwe da hewnekekê û li wir aware bû. Şevekê ji şevan e piştî dixewe çû. Di tariya şevê de mirovekî nediyar peyayê şevê li ber sekinî û çend axiftin pêre kirin û jê xwest goberê xwe bide bakûr û ji herêma Silîvanê dûr bikeve. Şêr di qefesan de nabin dilêr û hêrîna bilbil jî li ser çiqlê gulê ye. Peyayê şevê tîr û kevaneke diyarî wî kir û di nav tarîtiya şevê de winda bû. Dûrketina ji herêma Silîvan bi siyabendî giran bû lê wî bi gotina peyayê şevê kir û şîreta bav û papîran li bîra wî hat. Dema dunya li te teng bû berê xwe bide mêrekî çê yan bide çiyayekî asê. Dirêwitiya ber bi bakûr ve siyabend bi rojan dirê dema. Rojekê diriya xwe de pêgirêwiyeke efendî hat û jê pirsî ka ew ji ku tê. Wî saloqên navê axayê Xwedanê sî û sê gundan girt. Dibêjin mirovekî camêr e û qedirnasê mêvanan e. Siyabend birêk het û li Emer axa bû mêvan. Heyamekê li wirma lê tu guhdane bi wî nedikirin. Xulam û xuzmetkaran ne cih û ne xwarin pê nedidan. Ji bêlî bermaya xwarina ji keviyê nanê şewitî û hestiyê bêgoşt nedidan siyabend û cihê wî jî li nav solan bû. Rojê li dû rojê kavola siyabend bi pişta wî vedima û her kesî bi navê gurî bang lê dikir. Siyabend rewşa tevgera navmaliya Emer axa baş nas kir û di nava sê çar mehan de sê xizmetkarên Emer axa kuştin. Xulamê Sifra agê bi bihaneya ku ew dixwaze navê agê bi kunûjî û nemerdî here. Qehwecî bi bihaneya qedir nenasiya agê. Sayîsê hespan bi bihaneya lawazkirina hespên agê û diziya elef û êmê wan. Ji şerma navê xwe her care Emer axa li siyabendê gurî dibihurî. Ji axere keçeke birî naz û ciwan bi navê Elîfa hebû. Siyabend ew di çavê xwe de gerand û çend caran xwest xwenêzî wê bike. Lê Elîfa tu guhdane pê nekir û jê re digot tu mirovekî kotî ye û şûna destê te jî lewitiye. Ev gotina Elîfayê wek got tu şûrekî li Siyabend bixe. Dema standina paç û xiracan hat. Siyabend dît ka çawa Mehmed Beg karmendê dewletê bi zorê vêrgo û paçan ji xelkê herêmê didehev. Lewra rojekê rê li pêşiya karwanê Mehmed Beg birî û piştî şerekî giran Mehmed Beg kuşt
و خراج لخدانی وان وگراندن. جوی رودانی و ناوی وی بدنه کته و خلکی جنوزانی گوگوری سیابنده بناوو دنگه. وکی خلاته جسیابند ره عمر آغا کچاخو علیفا دیاری وی کر و شاهیه که جیرال دارخست. دشوا بوگانیه ده مروزی وی اند چو علیفا و گوتناوی هاده بیراوی تو مروفکی کوتیه و شونا دستی تلوتیه. سری صباها روژادن خاطر جه عمر آغا خوست اوریا آغری گرد. بری خواه برف روژهلات و باکور دا و بچه هم وهلکشیا حتا گها کوپی چیایا ببرف سیپانه خلاتی لناف دول و نهیلان راستی نچیروانه کی هات. پشتی پرسو آخافتنی سیابن ناس کر گویی نچیروان برایوی قرقیترانه. قرقیترانه به هزو رومت مایه و دناف بلنگازی ده لبر دست مام خواه غلامکی پریشانه. سیابن دو قرقیترانه لحف کر گو جخوره لجیانکی خوشتر بگرن بلکو فلک هندکی لروی وان ببانه. به هریما سرحده کتنه و لناف عشیره حسنانه و حیدران گریانه لنگانه او رواندن و بریوانه کتا زوزانا شرف دینه. شوکی کچک اسبهی بناوی خجی هات خونا سیابند. سحارا سبهی سیابند خونا خواج قرقی تران را وگیرا و ویال خجی بگرن و بروج و مهان دانه لپی. پرسا خجی دکرن جهر کسی دریبارا خود دیتن. داوی پیای کی جوان را گوته گو کچا بوی حسن و کمالی انجخ لناو عشیره شکاکیانه لروجهلات کردستانی پیدا ببه. پشتی گرک دورو دریجه لناوا گندگونانه اول کنکی مزن بونه میوان بکبانتیا زریه که بدو او جان درفو درش می وی قیزه میناین وی کچیبون یا هاتی خونا سیابند نبدلکی به هفت دلانه سیابند کت عشقاوی. پشتی گو هر هفته براین خجی جرافونه چیره وگریانه هفودن ناسینه ناو براوان خوش بو و لماوای چند هفته یانه او مازووانه مالباته مان. لور دو نرین سپارته وی قوناغی هنه یک جید بیجه کو خجی خوشکا هفت برایان بو و 12 پسمامین وی هبونه جبر مرجین زور ین براین وی تو کسی ندکاری قلنی خجی پیدا بکه. سیابند خجی جبرای مزن خواسته وی جی داخوازا هفت جنان جبراین خجی را وکی بردیلی کره. جبروی چنده سیابند و قرقی ترانه دکوین ریا کاروان و ریوانگیانه هفت قیز و بوکان درفینن وکی قلن خجی دیاری مالباتاوی دکن لی خودان غوان قیزو کچانه بشرکی کچین خواه ودگرینن. سیابند و براین خجی بدجون و شورین توجه هفر سواکر هگجنین جیهانه به تمامی بکوین مالاوه دی خلکورن و وان جناو لپین و برفینن. براین خجی جوی گوتنی نخوش بونه و شرکی دناو برا هفت برا و 12 پسمامین خجی و سیابند رودا. سیابند کاری خجی جناو دستی وان درخه و بر بچیایم و برفینه. لگور نرینا دویمه آگاهیا عشق و اوینا دناو برا سیابند و خجی ده لناف خلکی گند و جیرانان بلاف بو و پسمامین خجی لهم بر سیابند درکتن. باوی خجی درشکستی و سرشومه دناوا خلکی دما لوراج سیابند خواسته گو کچاوی برفینه و جبر چاوان وندا ببه.
سیابند جبرای خواه قرق تران وقتیا و بسوزا اوینا خواه هاته. خجی رواند و بری خدا چیای سیپانی خلاته و بانکر. خجو مالا باوی آوای راب دستی خواباوی جوی دستی کزی و پسک خواه لی گریده بهونه و برد سر وی ملی. خجی دو جاران ترسیا جارکی جتر صابرا و پسمامان و جارا دن جخوزایا چیا و لاوران. سیابندو توی بالا خو بدی چندی بجنو بالا من شیرینه من نبه چیای سیپانی افچنه شوا من نشوه و نروجا من روجه بانی خودی دزانه جعشقاته خجوکی هارو دینه. سیابند گهل خجو نکره و بچیا و هلپرکی و هلکشیا جوستان و درجیاری ایشک گران کتا سری سیابند و سری خودانی سرچوگا خجی و دخوفچو. خجی چاوی خواه لزنار و گلیان گراند هما جنش کاوه دیت رفدک جنرین پسکوویان بدورا بزنا بگوند زیورین. نیریه کی روت و بی پورت جدور فهات و بناواوان کت بپوچو شاغین خواه او ترقاندن و بزنا بگون جوانستاند. چیروکا رواندنا خواه و پسکوویه به هفه گریدا کاچاوا سیابند کار خجی جناف دستی هفت برا و 12 پسماما دریخه و بگینه خواه. جه حسرتان روندگین وین باریان و دلوپک بسر روی سیابند و داوروی. سیابند جخو هل جنی و چاوی خجی تجه حیسر دیت جه خجی پرسی که او پوشمانه یانجی جانی وین نرحته. خجی بحثا سربیهاتیا پیسکوویین پی پورت و بزنه جیره کر. سیابند توره بو دست آوی تیرو کوانا خواه و بدووان کده حتا دیتن و تیرک پیور کر و نیری نیچیر کر. دما سیابند پسکووی دو گرانده وی شاغین خواه و وشاندن و سیابند بسر زنارا بلند و ورکر. دارك زوها دناوا زنارا دهبو لاشي سیابند بسر ده هلوشیا و بیجک مینا رمکی کتا پشتاوی و دسینگاوی را درکت. وگرا سیابند درنکت خجی ترسیا و لپیشوناوی چو. نالا که کور جبنه زناران بهیست و چاو بچندک سیابند مغکری کت و دنگیوی هات. زو بکه زو بلزینه خل بنیا بندوهینه بگهینه وریسی هفت گندا شالور هفت قرالا کزی و پسک هفت یارا گره بدو بینه. سیابند بریندار و عاشق جبنه ویزناری بکشینه. هرچندی خجی بزاف کر سیابند ریزگار بکه لی تشتک جدستی وین هات. هیوین سیابند وروین و حالوراند. راببین بخچکا بوکانی لبر خوکه کراسی کردینی لوندیا برده بکسک صور و سپیه جاوی خوکل که بکلی رشو سبحانیه سری خواه گری بده بحیزانا هفریشا هندانیه پشتا خواه گری ده بکمبرا کوچریه لبر جاوی سیابند هر وره دی ببینی بوی حالی بشاغی. وهنگی برا و پسمامین خجی گیهانه سری سیپانی خلاتی و خوشقا خو خجی دیتنه. لی جبریا گوه بدست بگرن خجی بانکر. سیابندو ازی پشتی سیابندی تو دلا قبول نکم. ازی فستان بوکانی لبر خوکم. ازی جوی دنیای بارکم. دکی لکا سیابندی خوده. ازی جانو رحی خجازری جالکم. ازی ناوی خجو و سیابند لچیای سیپانی که لکا بحرا وانی جبو عاشق و معشوقا خجو و سیابندا شاکم.
چاوین خو گرتن و خبسر زناری دور کر مینا مموزین او دبر هفره بونه جوت و دستانا عشقا خواه دیاری دلدار و اوینداران کرن